managing bubukod. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nadamag mo ka din, nga dakanumat kaya mon kayan ayat ni Jeffrey nga anak ta. Awan maramidan ta, ta karbengan na ta. Nga, masapurasaan ang mamirmiraot ti asawain na. Day tangarod ti pakasurunak. Sigod kano akaadalan ng anak lang ti tagaaway. Taga-away? Ay, sa anak laki di nga manugot at taga-away lang ti maasawa ti anak ta. May sa ama bigbigbig a negosyante ti anak ta. May sa ama narawid-wid iti may sa aminasan. Di adal ka din ay taga-away? Saan kano? Iso ama surunak unay. Nadamag ko ang mata pobre kano ti dadakkel ti kayan ayat mo. Imbag no di da kanto iruruman. Saan matadag iti dadakkel na ti kabalay kunto nang. Agin inayat kami ka ni Jeffrey. Imbag kumaa no aglasin kayo adagos. Sa maysa, kanayon nga awan ni Jeffrey jay balayda, tasabalit ayan ti trabaho na. Lumasin kaming to kano no makaipatakder iti bukod may abalay nang. Mayat metlaeng ti aglasin, ngam ti makikabkab balay. Uwan ko maa, ngam awan pa'y mati na ipatakder abalay ni Jeffrey. Jak maawatan no apay amadanda ganak. Bagayak tulat tan adag iti pakay kamangak, tapno didak tagibasitan nang. Uwan anak ko, may mayat metlaeng tinapakumbaba, ngam tinapalangguan. Alya ka di tinagan ti babae ang mga opisina ay giminasan. Jay akas kasera dito balay ni Tanya iti asidagtistor na. Jay ka di agtrab-trabaho iti opisina ni Jeffrey nga anak ta. Tintin tinaganday chay. Apay ka di. Naisam na di nga ubing no agsabat kami. Nadamag ko nga gusto ka no iti anak ta. Ngam saan sa matakayat ni Jeffrey. Alukuyin ta ni Jeffrey. Padadyalangan ti kalay sana. Saan kat at ti taga-away. Mayat tinapanunot mo. Into nagkita kami kin ni Tintin, kasaritak. Ibagak akayat kong agbali na manukang. Imbag na tagtrabahon. Sana kas iti taga-away nga awan trabaho na. Imbag tasimbangpat kaniho. Ada ka din na pati kapagsaritaan tayo, mami? Kayat mi ngamin kin ni datim, nga armam ko man ni Tintin. Amang opisina ijay iman manihar mo aminasan, iho. Anya? Diyak kayat ni Tintin, mami. Ada na kaayan-ayat ko. Isuti ay ayatek. Adda ka di pa kay ranudam iti day di akayan ayat mo? Maipanakal mo ka di iti kagimungan? Uray anya ti kasasaad ni Juliet. Ay ayatek lata, mami. Anya ka di ti adday ti day jay a Juliet. May mayat ni Tintin, adda trabaho na. Saan ati trabaho ti may sa babae ti kayat ko, mami? Nasingpet kung napintas ni Juliet. Saan ang napintas ni Tintin? No maikat lagi ti kolorete ti ropa na. Naimbagabigat yun na. Agmano akman. Bindisyonan nakakumati Diyos, Barok. Agtugaw ka, tay nakayaban ni Juliet. Madamati laban na ijay gripo di tarwar. Pagsasaritaan tayo kumati may papaniti pa nagkalay sa amin, nana. Agkalaysa kayon, Barok? Uwan ko ma. Agabrodak namin. Tada importante apang ibaunan ti kumpanya kanyak. Kayat ka di ti dadakkel mo nga ikalaysam ti anak ko? Saan nga isuda ti rumbang agpili iti para kanyak, nana? Manamnamak ka di anatalgad ti anak ko. No panawam ija balayo, Barok? Saan kayo ngagdanag, nana? Sigurado ka saan ngagliday ti anak yu iti sidong ko. Agyamanak no kasta, Barok. Hintayo ko mamakisarita iti ina ni Juliet, Daddy, Mami. Mabalin ka di nga tantan pa iti papantayo tamad maditirik na. Anya ka iti marikrik na yo, Mami. Imbaga ti doktor ko nga da kano sakit ko iti puso, iho. Kanayon ngamin ngagsaksakit ti barukong ko. Alang arol, ibagak dahi ta ka ni Juliet. Man nakaawat unay na dyan. Agyaman ak unay, tasaan kang agganat adanunan tayon da dya, Juliet. Alang arol, mapanak pa iti opisina, Mami. Sige anak, aginanaak matan tanasakit manan ti barukong ko. Anda ka din agas yo, Mami. Ay, nayon naman nga ron ti igatang ko, iho.
Ang mga noag kurang kat nagngingi na dagiti agas ko. Apay nga imbagam nga dasakit mo iti puso. Kat saan ba takasta ti imbaga ti doktor? Bayan na kadilaeng, bareng saan pa'y ang mga asawa ti anak ta. Awan mo trabaho mo. Awan pangalaan ta iti igatang ta iti masapsapul ta. Larigatan ti agbirok iti trabaho. Ta nataengan ako. Larigat ti agaplay iti kastoy nga edad. No apay ngamin anang rikap ti kumpanya pagtrap-trabahoam. Nalugi ka nung arod ti kumpanya. Isang awan pa'y naalami ang benepisyo. Pribado ngamin na dyan. Ipagpag nami pa'y lang, barang adna maalami ang benepisyo. Italaang manan nga umay ka dito'y istora, Tinten. Nakwa ka di takalaang kasiram. Naibusahan na kiti shampoo, manang. Lakwan nakman. Sige, mabit lang, ha? Oo, si kamot na ita napinta sa balasang. Da kayong matgayam na napintas. Manang tanya, nayo naman pa iti tinapay kan soft drinks, tag merinda kami man kan ni Nana Betty. Ay, saan kan nga agtaktak pa ay balasang ko? Saan man, Nana? Itala ang anagrana tayo dito store. Madi ka no timang paay iti grasya, Nana. Ala, tapno di mo mat ko na. Awatak ti awis mo ang merienda balasang ko. Adto yan, ti soft drinks kan tinapay. Awatin yawn. Ay na. Nagmayat ko man no si katimanugang ko balasang ko. Mabalin la ko mga garam ti babae. Inaramit ko, Nana. Saan mo't adakas? No si katimang ipakita iti adang wano motibo balasang ko. Anya ti kayat yung asawa, Nana? Ipadlaw mo nga gusto ka kan kuana. Basang. Nangag ko tirabak mo ka ni Tintin itay, manang. Kasanaw no paypaysun na. Awan dakas na. Balasang ni Tintin. Baro matyanak ko. Saan ka diya may sa kumpanya ti ayan ti trabaho da, manang? Day tangarod kat. May mayat no agkatuluyan da. Tagkatrabahuan da. Manarawid-wid ti anak ko. Idinto ta sekretaryamat ni Tintin. Agdumadala ang iti departamento. Kawatan nga raw, da kanayon dangag kita. Nalabit. Sabali ka nung amin ti opisina ni Tintin. Tasaan nga iso ti sekretary ni Jeffrey nga anak ko. Adnan to nga rod sekretarya manugang mo, manang. Sapay ko man. Diyak kayat ti taga-away a manugangan. Hello, sir. Panagmimerienda. Mabalin ka di nga awisan ka iji kantin? Ha? Thank you langan, miss. Anday samsambot ko a papeles. Masapol ang malpas ko, agingat madamdama. Anda umaya makasapol iti papers. Sikati bukas iti may sa department. Pagurayam no asino man day ta makasapol iti papeles, sir. Saan ko ang mabalin nga itantan na mabalin ko mat nga aramida nita? Okay. Ada ka di order mo iti kantin ta alaag parakan ka, sir? No, thank you langan. Adda kape kang tinapay dito opisinak. Kasta ka di, sir? Okay, sige. Inak nga rodan, sir. Di nakpayawisan ang makikapikan ni Kuana. Antipati ko. Nga makita man no aginggat ka ano, ti kinatangkan na. Umay ka no dya agatang kan agburas iti manggata, anak. Agluto ak nga ron iti ipamerienda kan pangaldawan da no kasta, nang. Ibaglakit din. Taado matibo nga dagiti mangga kan saba. Ngain mula tayo pa'y ide kanday di tatang mo. Wan nga rod nang. Dakkel mo ti mapaglakwan tayo. No kas di apanawan ti panagaapit dagiti prutas. No awan siguro dagita pagburburasan ta iti ilako ta. Agrigat lakit diti biyag ta. Wan nanang. Uray adata dito away. Saan tamat nga agrigrigat? Word, anak ko. Ada pa'y ba't may duldulin ta? Uray kaskasano? Pagmayatan na dito away, taadalat ta mailako no nagagat kalakit di nga agmula. Pakairanudan taunay ti inadal mo. May papan iti agrikultura. Isa pinilik ti may papan iti agrikultura. Tap na maasikaso ta analaing dagiti mulmula ta aprutas, nang. Pakalaglagi panta dagita amulmula kan ni tatang mo. Kunakman, no dandani kayo makisarita iti asawaam.
Jack pa'y nakit-kita ti asawaam, bro. Jack, kaya't nga ipakitakin ka, taamok ti kinalaing mo ti babae. Ah, Nagpintas ti kaayan ayat ko, loko. oh, nalabas kamat, bro. At dakayan ayat ko. Angam, napimpintas ti kaayan ayat ko. Mhm. Makikalay sa kakadingag paiso? Apay, nakaskas daw ka di, bro? Ay, jay kaawan ti ipakpakita makayan ayat mo, ti pagsiddaawak. Saan ka nagdanag? Taalaan ka aninong. Si kahamot, bro. Abay kumamot Saan aninong? Pinagbalinnak mo't alakay una yan. Lakay ka mo't ngagpaison, alangan mo tabakat. Si kamot na itabalasan ko. Adda ka dito'y tiyandaan. 5 basaklaan, nana. Ada ngamin impaala kanyak ti sabali nga opisina. Kasta ka di. Oh, kumusta nga'y tinagtulakan ta, basang? Kanayo na ka umasidag kan kuana. Ngam naatap mat, nana. Awan papanan na, no di umamok, basang. Naatanto paya kayo kat sumgad no kanayon amadadang. Sa bagay, ikagumaak. Imposible adinak matlaang talyaw, nana. Kasta man ti kayat ko, balasang ko, palaban. Da kayo matimangmangtad ititurat ko, nana. Namnamag ngagbali kita. Namnamag ngagkamarmaris ta. So nga agkabagayan taunay. Ngam saan tamot a partners in crime. Ta saan tamot a kriminal, nana. Saan ta kriminal? Tanasingpot tabat. Wan. Kaslata anghel. Correct, nana. Nadlaw ko nasaranta kayo. Takanayan kayo pa emapan makimarites di testor. Agsagana kay kidi, tayntay makisarita itayan da Juliet. Kuha, anak. Saan ka di amabalin nga itantan tayo pa eh? No saan niyo akayat? Mga laki ti sabali akadwak, mami. Ay saan O may kami kin ni dadim. Agrobot kay nga roden, tamapantayon. Umuna ako ni Jikotse. Anya ti makunam lakay. Numabalin la kuma, katjak kayat ti mapan makisarita. Kaya't mo kadi ang mga laki ti sabali akadwana amapan makisarita. Kababain iti kabagyan, no di ta kaduan ti anak ta iti kayat na. Iso nga roon nga anusan ta ti mapan. Kapilitan, ngam iremedyok to ti panagsinada, no agkatuluyan daman. Ano dita ti pamuspusan no kayat? Ang nasken asurutan ta pa iti kayat na ita. Narigatan no pumanaw iti puder ta. Kalmat gayam ti balay dagiti sinalbag. Diyak kayat ti tagaaway, saan amay panakal. Oh, umunag kayon, kakabsat. Barok. Mami, dati, umunag tayo ka nun. No, umunag di, umunag. Agtugaw kayo pa, sir. Ma'am, mangisaganak iti purutas a pagsasangwan tayo. Saan nga umay mga niti protas ti mayan mi ditoy? Mami, saan ko mamatakas ta? Pudno matimbang umay tayo makisarita, saan kat nga umay mangan? No saan nyo akaya taramanan ti nasamit a prutas da? Siyak ti mangan. Tanagsamit ti presko a prutas da. Nagbanglumot nga agpayso tinaluom amang ken chiko iti lamisan. At dapay na duma-duma a prutas. Sayang. Nalpas ko nga minan nga imbaga, asan amangan tigagarak ditoy. Nagsamit ti prutas yo, Juliet. Anak ka ti sikreto. Tapay nagsasamit agiti prutas nga ipaspasangom tunggal umayak. Saan nga min apilitan a purusan, no saan pa'y unay anatangkanan? Iso ka di anatamnay agiti magatang iti tiyandaan. Ta pinuros da, andi pa'y natangkanan? Day tatipod no, Jeff. Kaadwan na ngamin, gaputa mailako, puro sandalatan, uray saan pa'y kumaarumbang. Ang damat lokloko na iti daduma. Tapno dalang mailako na, puro sandan nga orin naganos pa'y lahat. Kapilitan nga agkalaysada, inton madanon tinagtutulagan na panagkalaysada. Lapiltas mat kadi na dya taga-away. Iso na lang ang tawan trabaho na.
Nubalo tinana. Pangalalaan da ngay iti pagbiag da. Anya nga iti gatgatang da kadag iti amin na kasapulan da. Burbur tsamat nga ron kanyak na ita. Ang trabaho da nga tayo, ti daga. Agmulmula da nga ta. Sanak nga interesado ang mga mo. Tiket di saan apan nakatuloy ti kalaysada tintunarak. Anya ko mati aramidam. Aramatak ni Tintin. Mala, agawaan nyo nga ron. Tapno sana matuloy ti kalaysa. Bro, kumusta nga iti papanyo iti pamilya ti kayan ayat mo? Saan ka ngagdanag? Umadanin ti panagabay mo, bro. Mapadasak mo't lang ti agabay. Ken agtugaw manen iti long table. Ad-adan samot ti gagar mo nga agabay. Ngam ti gagar ko ngagkalaysa. Ha? Oh, di mo kunaen. Asaan ka magagaran ng agkalaysa? Saan man? So nga rod nga ipapaapurak ti kalaysa. Tama panta adwa iji pangibaunan ti kumpanya kadata. Siyak tinapili as umurot kan ka, bro. Siyak amis mo tinangpili kan ka, bro. Diyak kahit ngagsinata. Agyaman bro. Jack ni namnama. Asyak ti kadwam nga ibaon ti kumpanya. Kunada nga min, babae ka no ti kadwam. Ay, diyak kayat ti babae akadwa. Sikat ti kayat ko. Imbag ti manugot day ti nga to. Imbag na nagsabat ta dito'y dalan basang. Muli kayo mat iti balay ti maysa at taga-away, nana. Nagtungpal kami lang iti kayat ni Jeffrey. Ngam di da pa'y matagkalaysa. Anya ti kayat yung asawan, nana? Kanayon kayo pa'y matngagkita iti opisina. Ipamuspusam asika ti kalaysan. Sa bagay, sa anak pa ya sumuko. Adapay gundaway ko nga agawon ni Jeffrey iti dayjay at taga-away. Aramide ang basang. Jaklakit di kayat dayjay a babae. Awanam muna. Agbalin laeng apala ti pamilyami. Anya ti kayat yung asawan iti pala, nana? Palamutan laeng ti kayat ko asawan. Awanam muna no di aglamot laeng. Kunak no anya apala ti imbagayo, nana. Palamunin gayam. Itala ang anang kuday ta. Kasano no ito nag-asawa da katagyan laeng iti balay ta muna. Mangan maturog lang teramidan na. Hi, Sir Jeffrey. Hi, June. Hay, Tintin. Nasapa ka man ita? Sapay nagsamit nga isam. Adda ka di mang paspasamit iti isam mo? Mang paspasamit? Adda ka di kasta? Iso nga rod adam damagak. Mayat ngamin ti isam mo itabigat. Ngamin, no daduma, dandani di ka umisam. Kung naan tayo langan, anaragsakak ita ang bigbigat. Ngam, di makagapo, saan ko ang mabaling nga iba ka? Secret. Sige. Umunag kami niti opisina mi. Mabiit lang, Sir Jeffrey, kan June. Awisin kayo man pa'y ijibalay inton malam? Ha? Anya ti okasyon? Masapol ka din nga da okasyon? Namnamaag tiyo umayo. Itaakla ang agawis. Iso adida ko mapaayan. Bro, patgan ti awis ni Tintin. Hinta mo tagpasyar. Makitan to. Mapanak ko may di balay da Juliet. Ay na, adu pa iti aldaw nga ipapan mo iti balay da. Italangot da ito'y. Agbanding taman mat, sakbay ang mga asawa ka. Sige man lang. Pagustuhan ka. No mapantay iti balay da. Arme mo, tapno maadaan ka mat iti girlfriend. Kasano, kat jakmat nga rod kursonada. Kat amomon, ti makagapo. Diyak maawatan mo niya ti saan mo apangayatan kan ko na. Diyak ka din nalabes make-up na, no? Saan mo nabaliksan? Saan mo tajay panangyaw? Hanggang maawata mo, ti kayat ko nga ibaga. Gapot tayo nawis na ka, mapankamatan. Mapanta ko na sigurado nga adda ti stateside nga arak. Kasangsangpot ka no ti kapsat na naggapo iji abroad. Ay so matlagay makayat mo ti mapan gapo ti stateside nga arak, loko. Ha? Anya pa'y ngay, nanginan samot ti stateside nga arak. Medyo adayon samot ti balay da. Imbag ko man, iji boarding house na, taas asidag. Lampartik kan bro, magawit ta. Ha? Mas dawang man gan ka, bro. Nagihimas ti arak.
Ngam di ka mat uminom. Umininom ako man. Inom ko namday, Jay. Tim-tim lang mo, tinaramit mo. Saan ka ngayon minom? Agpadatan ama Bartek. Sapay agmaneho akpay iti paragawit sa. Apay ko mga gawid ta, bro. Kakaisuna nga ado ti inom kan pulutan. Sana mabalin nga agbartek kak. Ang mga no mahang-over ak. Kat ada important ti meeting ko inton bigat. Ina, sa bali no bigat. Meeting mo no bigat. Ang mita, eating. Apay ko ma, di ka agin dyan nga. Agpakada takit din tamapantan. Ang lukayat mo. Mangala ka di tarak. Kan mangsabok ka iti pulutan. Kalukuhan magday ta. Day tagat agsabukan iti pulutan. Alala, mabantaman langan. Buisit dagi jay ato. Paginawan dakit din iti naginumanda. Jaklakat garon na arami ti plano. Nagmalasan. Uy, Jeffrey. Addan to aldaw mo kanyak. Nataor ka lakit din aya. Nagmayat kat nga tan, ti paibalod ka dagita takyag kan parukong mo. Oh, Jeffrey. Kaano ka? Amatagi ko ha. Apay na daw ka asim marong karita, Jeff. Amano anya ti mapasamak kan kay tidalan mo. Nagalis pa'y tidalan og tudtudo. Inawis na kami ngamin ti kadwami iji opisina. Intulod ko ti kadwa kiji balayda tana Bartek. Isumat lagayam nga agat arak ka. Saan ka ko mga agmaneho iti kastoy nga oras, kanno nagtudo. Nagalis ti dalan ditoy. Ang kapilitan nga agmaneho ak no agawid ak. Adamat bakante a kwarto diti balay. Dito'y ka pala maturog. Masapa kan tulaangan inton bigat, tapno di ka maladaw iji opisina. Okay, my love. Dito yak nga roda na maturog. Inakpay nga rod mangisagana iti makan. Napsuga kiti pulutan. Saan ama balin adi ka mangan? Uray nalpas kaming kanina ng anangan, agsamo dalata mangan. Kaduan ka. Okay, Juliet, my love. Matungpal, ti kayat mo. Nakasaganan ti pagdigos kan pagarmosar mo, Jeff. Ang mga numala daw ka. Bigat kaya man. Good morning, my love. Good morning too, Jeff, my love. Nagmayat ko man, nagkabalay ta na niya. Dandanimot ng ti kasarta. Sumagmamanulaangan alawas. Kidawag nginton malpas ti kasarta. Ijay ka pala balay nga agyan, hinton makapanak iti abroad. No day tati ko nam. Sige. Ngam umay kontulat tapas pasyaran ni nanang dito'y balay. Wana, alangan na di mo umay pasyaran. Oo, ang mga numala daw kan. Ingka nga rod agdigusan. Malipatak sa ti trabahok no kasarsarita ka. Ingkakit di agdigusan. Mala daw ka talaga, no di ka pa'y laggunay. Umadanin ti kalay sayon, anak. May sakon dito'y balay, no agyan ka ije balay ti asawam. Kanayo nakto nga umay pumasyar nang. Masapul asaan ko lata abaybay ang dagiti mula tayo. Alo kuyam, adito'y kayo laangan nga agyan. Ibagaktukan ko ano day tanang. Iso na laang ta. Medyo umadayo iti ayan ti trabaho na, no dito'y kami nga agyan. Day tatirigat na. No binigat amapan agtrabaho, marigatan, no dito'y ti pagyanan niyo. Iso nga aganos tayo basit, no agyan kami iti balay danang. Inton makaipatakder kami iti bukod mi abalay. Umay kayong tumatan. Kabailak pa'y mati agyan dito'y balay, anak ko. Kanayunan tanto, ti agsin narungkan. Dandanimat gaya man agkalay sa ni Jeffrey. Saan ka day asikat ti kayat amamanugang ti inana? Tika Liza, kat may salaang apapel, apirmaan da. Ngam nagbaligi ak, ti kinatao ni Jeffrey ti kukwak. Saan kat apapil lang? Kayat mo asawan. Di kag sardang, uray nalpas da na nagkalay sa. Day tatipod no. Awan pa'y kinayat ko adyak na tagi ko. Ay, nagkamali ka. Ti panagayat, kitsan amabalin nga agawin ti may sa tao. Nulakat agbalegi ak.
Ikagumaak apaayatan ti lalaki nga ay ayatak. Kasanaw no di na ka masursuro nga ayatan. Imposible dayta, manang tanya. Adda plano nga ramidan, tapno siyak to ti ayatan ni Jeffrey. O may kantoy di simbaan no agkalay sa dagiti do. Agpamarang ka na sayat. Tapno maya sidagtirik na ni Jeffrey kan ka. Talaga nga umaya, imbitado aming nga empleyado iti kumpanya, nana. Ano sampay basit, basang? Ngam baligi ta iti plano ta. Mapapanaw day jay at agaaway. Basta ang tinulong ta, nana. Oh, nasakit man tiriknak ang makakita kadakwada ang magna iti altar. Ngam, kukuak to ti mauti aragsak. Saan kat aday jay at taga-away. Dahil tati kayat ko kanika, saan apa-abak? Makita no asino kada kami iti dayjay at taga-away. Timang tagikwa kani Jeffrey. Awan papanan na, no di si kamot lang ti agbalin amanugang ko. Kablaawan kayo anak ko. Sapay ko tamataginayon ti panagayat yo iti tunggal maysa. Agyaman kami unay, nanang. Saan kayo nagdanag, nanang? Ay ayatek unay ni Juliet. Jak to pulos pagladdaangan iti danak. Ikarit day ta kada kayo. Namnamaag da itabarok. Agladi ni taklakit di, no saan anaragsak ti anak ko iti sidong mo. Kablawan kayo. Kablawan na kayo, anak ko. Agyaman kami unay kada kayo, mami, daddy. Ala, hintay yung ngarudo ni Giant tilong table. Ang mga nuad dapay sa bali amapan. Kalukuan ka talaga, Ha? Asino kumangay ti sa bali amapan? Anya ti amok ngay. Ang mga nuad damang ibaga, anayatan ti ada iti lamisaan. Kat umunadan ang mairanod. Ha? Oh, Sika talaga. Anya nga atang. Datayo ti mga ijay, saan kat ano anyaman dita? Sikamat. Ala, mapantay kit din. Anyamatan. Manula alawas, manipod nagkalay sata. Ipaapurada mo tan, ti ipapanway di abroad, Jeff. Wanya rod. Wala. Saan ka nga gliday, my love? Saan kami ba't nga agbayag ka no ijay? Maikawa aklakit din, awan ka dito eh. Ano sampay basitag yan iti balay? Imbag to na na makapaaramid ta iti bukod ta balay. managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan kan nga gliday, my love? Saan kami ba't nga agbayag ka no iti abroad? Maikawa ak tulakit di, naawan ka dito eh. Ano sampay basitag yan iti balay? Imbag to na na makapaaramid ta iti bukod ta balay. Agan-anad ka nga rod ijay, my love. Kastamat kan ka, love. Agan anad kamat dito eh. Insapsapa damat ngamin ti flight me. Imbag ta nagsabat ta dito idalan basang. Napanan ni Jay airport da Jeffrey. Kayat ko nga umay kaagpasyari Jay balay. Tapno at da pagsaritaan ta. Saan ka di nga da itche balayo ti babae at taga-away, nana? At da nga rod, iso amasuruna. Di yu pa'y lapapanawan. Lapad lang iti plano tayo day jay abakas. Ang mga numaamuan ni Jeffrey, kat di na kon ipauitan iti kwarta na. Jay ko mapumanaw asaan asyak ti mang papanaw. Umayak man nga rod. Tapno maipapas ko kan kwa na ti saam amarikrinak. Gapo iti panangikalay sa ni Jeffrey kan kwa na. Sige, umay katapag tinulungan ta panunutan, no kasano ta mapapanaw ti danga. Tanangan tala ang tigunggunay ta. Tapno di nataguraan ni Jeffrey. Jay ko maagdisnudo nga agawid, tapno maikat ti parikot ko. Napintas matgayam tay manugang mo, manang. Saan ko apakairanudan ti pintas na ako nam? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Rumbang kumamaragsakan ka, tanapintas tinapili ti anak mo ang manugang mo. Anya ko mangay titden na kanya kapagsayatan, awan mo trabaho na. Ngam isumat, tinayat ti anak niyo, manang. Day tangarod kat, saan ko ama isuro ti anak ko no asino ti kayat ng asawaan? Kastamat kun ka ide, manang. Awan nang pili, tuno nang iparet ang makiasawa ka kini Manong Pedro.
Dumaakin ni Jeffrey nga anak ko. Iberbero kak itinasaya at amasakbayan ti pamilya na. Saan nga ta adakdakas? Norakrakam tinaragsak a relasyon da iti asawa na? Pag nakanidagitagin at gatang mo, Nagitiman ipaluto kini Juliet apang sangailik kini Tintin. umay lituin ni Tintin. Ano ti umay naaramidan? Awan mo't ni Jeffrey. Oray awan ni Jeffrey. Agplano kami iti addang. Tapno panawan ni Jeffrey ni Juliet. Kasano ko makit awan mo't ni Jeffrey ako nak? Kasano makita na ti aramidan niyo ka ni Tintin? Diya ka mo, ngam kayat kong agyan pa'y kumanitintin dito'y. Tapno maplano mino kasano ang mapapanaw mi ni Juliet. Desperado kansan. Diyan ko mamakita ni Jeffrey at ti aramidan niyo no anyaman na ita. Iso nga rod aplanuan mi, tapno huston to no adda. Ingkay lukat ti ruangan, at dagtok-tok-tok, jay lakit di sa nga ilik dayta. Uwan, Mami. Sino ka diti? Umunag ako ang takasaritak ni Nana Betty. Bastos a babae. Simraklatan adipay pinaunag. Ingka magisagana iti merienda, kanagluto ka iti pangaldawan tayo, ilakam mo ti sa nga ilik. Uwan, Mami. Ina ko ni di kusina. Babaan iti transparent aditing anagbatan ti kusina kansala. Ni Juliet ngaglutluto ti kit-kitam basang. Awan ngamin panagtalak ko kankwana, Nana. Anya ti kayat mo asawan? Ang mga no adamadi nga aramidan na, itilutuan na. Taam mo na ang makipangana. Sigurista ka mo ta, balasang ko. Tapno di na tayo masiriban ti bakers. Masapol ang masirib tayo. Sa bagay, at dangagpay subakas dito'y. Di pa'y lagsobli jay kabakiran anaggapuan na. Ada na pan inala ni Nana Betty iji kwarto. Timanaw mat ni Juliet iji kusina. Nakaluton san. Inak man ijay. Nakitak adito'y tinangalaan na iti asin. Mangkutsarak iti inayon ko, iti inluto na. Tapno na apagkat unay. Saan ko nga ikiwarta ang mga no adaw may? Agin iinumak iti danom. Tapno adarason no apay nga imayak iti kusina. Tintin, iha. Ayan mon. Umin inumak lang iti danom, Nana. Umayak kon! Siya kundi umay dita. Juliet, umay ka nagisagana iti makan. Tamangan tayon. Uwan, Mami. Umayan. Agsublitan tulaangan diti kusina. Intan makaisagana ti bakas, Nana. Nakitak ti naramid ti nga ili ni Mami. Imbag tadi na inkiwar ti linutok at chapsoy. Agidasarkan, tamangan tayon. Uwan, Mami. Mabitlaang. Umay kayong tulatan kalpasan ti sumagmamano a minutos. Kartingam nga rod tadapay papanan ni Tintin. Uwan, Mami. Jay pasat nga inikan na iti asin ti gaok nga ikabil iti malukong na. Sakay sa malukong ti may sa atao ti isaganak. Aday ka na. Inkabil kon iti may sa malukong ti pasat nga inikan ni Tintin iti adumasin. Ikabil kon to iti batog ti pagtugawan na amangan. Nakaidasar ka ka din. Uwan, Mami. Umay kayon. Intagid di agpasyar, bro. Day of tamat. Anda pa isambot ko, bro. Barang may sapsapat ipanagsubli ta iji Pinas. Nauma ka din adagos dito, eh? Uno, kailiw mo ni misis mo. Siyempre, apay sika, di ka mailiw iji Pinas. Si Kamat, lipatan pa'y labasit ijay Pinas. Agin joy takid di dito, eh. Hindi agpasyar. Ilipas ko pa di papaaramin da reports. Unay kan, bro. Lumakay ka adagos no kastam. Ikamat tabagim iti break ako nada. Basta ilipas ko pa tapno makaawid tan iji Pinas. Nulakat maawatan ng ti business partners ti kumpanya ti gagarta dito, makaawid tan. Agay ayab itay ni Juliet.
Di kayo ka di pa mapanmangan? Mabisin akon. Ubay kami matan tagdardaras ni Tintin. At dakano paparan na. Anya kaliting luto yung amasina. Basta gimatangak iti mailuto. Diyak mo no anya tinluto ni Juliet. Imbaga, no amo na ter aramidin na. No ngay saan anaimas ti luto na. No saan anaimas tinluto na. Ay kat pagsasawa ka. Ore pagsasawam, mabaliwan ka di pa iti ramantin luto na. Bala, hintayo nga rudan. Ramanan tayo man, numayat matlaang tinluto ti tagaaway. Nabang lumat, mayat ti ayam mo ti masida. Anya kalitin lutom. Chapsoy kan prito alamas, Daddy. Agtugaw kayon. Nabayagasan na naglutluto ni mami yung ti chapsoy. Italang man na makaramana kiti kastoy. Miss, dito'y matitugaw mo. Aday tati malukong mo. Naimos madgayam. Amo madgayam tagluto. Ayan. Naimas magkayam ti luto ti danga. Yo! Pwede anya daytoy nagapgan. Apay nga reklamo ka, Miss. Kunak mano day tati kayat mo. Tanakitak a kinargaam iti asin, tilinutok at chapsoy itay nalpas ko nga inluto. Anya ka diti sasawang mon. Hoy, saan mo nga mo tagluto? Saan ka di ari naman ni Daddy kat naimas ka no? Nakita kami ti batog tinangi kabilam iti asin. Iso nga isumot tinanggawak iti intad ko kan ka. Apay ita tagreklamo ka. Saan ko kinabilan? Inak man langan. Saan ako namangan? Saan nga mo day tabakas ti agluto? Pimanawan ti sa nga ilik. Anya ka di tinapasamak. Daka sa panagpampanuno ti kas nga aramid, Mami. Agasin nyo, ta idi nakaluto napanakbit iti banyo. Idagsubli nakita ka na nga la iti asin, kat ingkabil na iti chapsoy nga inlutok. Imbagta din na ingkiwar, sa pimanaw adagos, Mami. Anya, pudno ka di ti bagbagam. Kas makita yumat, saan anaapgad ti adda iti malukong nyo? Tilaang adda iti malukong na tinaapgad. Isu tintad ko, takunak no kayat na ti adu ti asin na. Saan nga taasi ka tinangikabil iti asin iti malukong na? Saan ko nga ipapilit no di kayo mamati, Mami? Ngam ni Apo Diyos ti saksik. Diyak maaramid ti kasjay kadakas. Anyamat ka na dya kinatulag mo. Agaramin iti banag nga isumot lang tinagsagrap. Diyak manam mo. Pagparangan na kumaasaan nga amo ni Juliet tagluto. Ngam nakita mo't ni Juliet. Sana nagtagtaga rin ni Juliet. Ngam ginauna nga intad ka ni Tintin ti inasinan na. Damat pilpilyana. Diyak lata kayat ni Juliet. Kay kayat ko ni Tintin. Ngam maaramid ka din ni Tintin ti maaramidan ni Juliet. Kasano ko ma? Kat adamat nga ron trabaho na. Ni Juliet kat agtagibalay laeng. Rumba nga aramidan na ti trabaho iti unag ti balay. O di ibilang mo lagan adi ti balay ti pagtrab-trabahuan na. No kasta nga ron, padalusak amin kan kuan na ti arubayan tayo. Nasamak ti bakan ti alote iti likod ti balay. Kalpasan na, ipalabak amin alalabaan kan kuan na. Kaasimot ti manugang mo. Nakitak e dilimabas adinalusan na ti likod ti balayaw. Ita, aglablaba man ay. Sapay awan kuryente. Di na maaramat ti washing machine. Rumbang kan kuan na ti kasjay tawan kat nga ron trabaho na. Alangan amangan maturog lang. Asawa ti anak yo. Saan atagabaw? Adakan kuan na day tanong maanusan na. No saan? Nawaya ti ruangan para kan kuan na. Napanmat di tabalayo ni Tintin. Apay anak kami suot idisimbang pet anak gapo di tabalayaw manang. Nakabisuot ka de. Oh, apay kumana kami suot. Awan mo't ti madi anapasama kan kuan na di tabalay. Saan man manang? Nakamisuot. Imbalibag na pa'y tiruangan idisimbret iti kwarto na. At dalakit di ka pungtot na. Imbag man ta nakaumay kayo, Nanang. Diyak mo ta nakaumumay, tamakumikumak ngamin. Anya nga iti pakakumikumam anak ko. Anya day taawit yun, Nanang? Ay, prutas anak ko. Imbagla apang ramanan ti kabalay mo. Nasaya at nang.
Sigurado akayat dadagita tanasamit. Naira na saan anasamit tinagatang daan na luum apapaya. Nagtamnay. Nasamit daytoy, tanaloom amis mo iti puon na. Diyay laeng nababa tinagawat ko. Inaramat ko tayagdan. Saan kayo ko mga agpurpuros? Ang mga noon niya ti mapasamak kada kayo no umuli kayo iti agdan nang. Yeah. Nakapasyar ka ba? Pasyar ka di dayta? Wano umay kamat agyan, dito'y balay mi. Umay ko la pinasyar ni Juliet abalayan. Ken umay ko kumaayaban. Tanay agburas kami. Umay ngamin madamdam ati bayar. Ti masakbayan mo. Nakapasyar ka ba? Pasyar ka di dayta? Wano umay kamat agyan, dito'y balay mi. Umay ko la pasyaran ni Juliet abalayan. Sa anak ngagyan dito, itadamot balay ko. Pasyaran, apay masakit. Ken umay ko kumaayaban, tagburas kami. Umay ngamin madamdam ati bayar me. Oray saan mo nga ipakada ti anak mo? Saan mi matapawilan nga gawin? Mapan kami pa'y nga rod abalayan. Amangan nga men, no addan dagiti bayar, ken agpuros. Nadlaw ko asaan anasaya at yogali tinakay kamangam. Nang runa jay babae. No si sasango ni Jeffrey. Saan da matakas jay nang? Idi awano ni Jeffrey. Madimot ng tipakpakita da. Nang runa ni Mami. Tabaon abaon. Apay no saan ka pa'y laamapan ijay no awan ti asawam. Naskan atong palot timbaga ni Jeffrey nga agyanak pa iji balay da nang. Kastamit, akasla irurumanda ka anak ko. Maanusak pa'y mat nang. Ang mga nod ada padaksundak no sa anak nga agsubli jay. Ay, una yan anak ko. Nabibit kayo pa'y laang. Ngam pinanawan na ka nga binti asawam. Gapuday ta iti trabaho na nang. Agsubli mat laang iti mabiit. Adumat tinapuros da amangga. Narasay mat no tangadem. Ngam adumat tinaburas da. Ado nga minti na ilingad ka dagiti bulbulong nang. Medyo nawadwad ti mapaglakwan ta ita anak ko. Wan nang. Ti sumaruno nga ipaburas ta kat ti chiko kan dagiti papaya. Jay chiko ti adumat ti bunga da. Adumat ti pinuunday jay. Diyak pa'y kinita ija kasabaan nang. Ado ka din tinatangkanan? Ay uwan anak ko. Dandanimat umay ti bayar ti saba. Imbaga da idi napalabas a bulan nga umay damanan italawas. Ay, kasta ka di? Agsasaruno nga ron dagiti mabalinan nga ilako a prutas tayo nang. Nagsasamit ti prutas nga inyag ti ina ni Juliet. Wan nga ron, nga mas daawak iti kuna nga agpuros kan bayar. Anya nga taday jay. Abay, di mo din na magkinkwana, edi imbaga na tikas jay. Sa anak nga interesado. Agoray ka. Saan nga ta nga adamang tangtangdan ka nakwada nga agpuros? Nalabi ta kasta. No anya nga tatikinay kayat ti anak ta ijay bakas ti away. Napintas mo't kat di ni Juliet. Tilang ginaawan adal kan trabaho na ti kwestiyon. May mayat matlaang no adda-adal kan trabaho na tamay panakal. Ngam tagtagibalay laang. Kasko makin ni Tintin. Ne, si kamat gayam ti masabat ko ading kaw. Kumusta kamat di tabalay ti nakay kamangam? Ha? Nasayat mat manang. Ay, adaman la damagag. Apay ang makapungpungtot ni Tintin, idinaggapo di tabalay ti nakay kamangam. Ha? Makapungtot ko na yo? Apay ko makapungtot? Day tangarod ti pagsidawak. Imbalibag na pa'y tiruangan ti kwarto na idisimrek. Awan ti rombang akapungtot na, no di ti bagina matlaang, manang. Saan ka maawatan? Apay ko makapungtot na nga iti bagina. At dayamot kasta? Ni Tintin ti pagdamagan nyo, manang. Sige, tamapana kon iji balay da mami. Apay ka di ang makapungpungtot ka, idinaggapo ka di tabalay damanang beti idi kalman. Adda nga min bakas akasuron ko ijay. Bagas! Ay, adda ka di tarakanda bagas? Nangalaan da nga iti bagas?
Anya ba ngay? No di dayjay at taga-away? Ni Juliet. Iso tidakdakamatak abakas. Bakas ko na midjay. Kano na pinpintas ngam sika. Mangin insulto ka kadi? Ah, ay saan mat? Ibagbagak laang matipod now. Napintas mo ta talaga ni Juliet. May saka pa'y. Di ta ka malangan. Babawi ko ngayon may dito istor mo. Na, nagpupudot. Itala nga madlaw ko abastos gayam day ta babae. Awan pa'y respeto na itinatataangan ngam isaw. Nay, ada ka magtanading ka. Nagawid kan sa mati dya lugar yaw. Wan manang, nagpaburas kami namin kanina ng kadagiti prutas mi. Agoray ta ikan kayo iti prutas. Prutas gayam ti karga day ta karton nga awit mo. Nagbanglaw idilino katam ti karton. Wan manang, mangyawat kayo iti pangikabilan iti itad ko kada kayo. Ay, agyaman ako na yaading ka. Ay, mabiit man laang. Adagayam ibagak. Amom ka day, ni Tinten ti kayat ni Manang Biti ang manugangan. Ha? Pudno ka di manang? Pudno day ta. Nangag ko ti saritaan da at di nakakano kayat. Tawan kanot adal ken trabahom. Saan ka kano amay pagpanak kala manugang? Kastagayam. Isumat lagayam amadlaw ko anadagsun tirik nada kanya. Saan mo nga ibagbaga siyak tinangidanon kan ka ah? Ang mga no pumanaw ni Tinten kas border ka. Border yu gayam ni Tintin, manang? Agtrab-trabaho mat iti kumpanya pagtrab-trabahuan ni Jeffrey nga asawam. Andawan bro, mumahan ka ditan tama pantayin iti opisina. Madmaditi bagi, bro. Malaminak matan. Ang mga naalam daytan iti kapapasyar mo. Naira nala siguro, bro. Dapadapan ka man. Nay, napara ka bro. Wan nga rod, bro. Diyak kabalan ti sumra ka di opisina. Malaminak. Adda agas diti kwartuta. Ikan ka iti tumaram. Taumay kanto kitaan no aldaw. Agyaman ako na ikan ka, bro. Imbaglakid din tanda ka. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adatang agayam. Sige nga rodan. Sublian kain ton pangaldaw. Andaman malagip ko nga imbaga ti manugang mo manang. Anya ka di timbaga ti tagaaway. Malagip ko na ibagana. Ngam, nalipata kon adinamag kan kwa na. Anya nga rod dayjay. Ibagam tapno amok no anya dayta. Jay man imbaga na nagpapuros da ka no iti manggada. Manggada. Kayat mo asawan. Kukwada timpaburas da. Kasla-kasla mat tinagdanggak manang. Anya ko mano manggada timpaburas da. Ti maawatak, saan laang amay sa ti manggada. Dagiti prutas may. Kuna na may. Kun kunanala siguro Agpalastog siguro. Ngam adamat intad na kanya kanaloom amangga. Intang danda siguro kan kuana idinapan na kiburas. Masabat ko ti bakas iti angay. Good morning. Oh, apay nagdaydaya mudom ka, kat bigbigat. Madadaal ti beauty, no kasta. Kasasao ka kadi? Di ka man sumabat-sabat no kastoy anak podo ti ulok. Sorry. Alwada ma, tama nga no bumtak ti unom. Sapay uso ita ti stroke. Panawan ka man langan. Anay ko. Di na naman kaming inayadan ti magna. Kat nakakalpil ka pa Agoray ka, tatulungan ka. Ala, iyawat mo tayo, ma'am. Tatulungan ka tumakder. Saan ko akasapulan ti tulong mo? Panawan nak dito ay. Okay. Di mo matgayam kaya tatulungan ka. Sige, mapanakon. Anya ter aramidem ditoy, tanakatugaw ka dita kalsada. Ni Juliet ginagapo dito, isan ka di? Wala na. Otsa. Induron na. Iso na patugawa. Talaga saan nga umno ti aramid dayjay at agaaway. Bakas nga min. Iso adi na amo ti aramidan na. Ala, iyawat mo tayo, ma'am, tatulungan ka tumakdar. Wala na. Anay ko. Nasakit na talaga ti samat. Naligosamat.
Nagsakit na may garaw ko. Ang mga nunablas ti soop tito lang, masapol mo ti eksperto nga agilot tapno maisubli tinablas. Dayjay to matabakas. Ha? Agdan to aldaw na dayjay. Napigpig sa kadingam sika, tanaiduron na ka ako na. Diyak ngamin napakadaan ti panangidoron na kanyak, nana. Naot balance sa kadagos. Nakitak tinapasama kita yading ka. Nagsumlang kayo kade. Iso ang nagdardaras apim manaw, iso ang naipagalis. Dumayamudom ngamin ang magmagna, manang. Kinablaawak. Kunana sa anak ka no apasal sa liiti dalan na, tanapudot ti ulo na. Idipim manaw, naigalis. Iso nga'y nasitgam. Wan manang, tapnoy na ko matulungan. Namdi na kano kasapulan ti tulong ko. Iso pinanawa kon. Imbag takayat mo pa'y atulungan, kat maday ti panakisangon na ka. Saan anasaya at agimulay ti sakit tinakam, manang. Nadagsan iti barukong. Ngam ni Tinten, saan akas tati ka panunutan na? No kanayon apakitaan iti nasayaat, ada posibilidad na agbalbaliw. Sikat ay kunadaan na balito kanti pa nagpuspuso na ading ko. Bilibak iti manugang mo. Nabalito kanti pa nagpuspuso na. Pag kunaamay, tanabalito kan ti panagpuspuso na diya taga-away. Nakita ka nagsabat da ni Tintin di ta kalsada itay. Hmm. Idilinabasan ni Tintin ni Juliet na ipagalis. Mhm. Tunungan ko man ni Juliet ngam pinapanaw ni Tintin. Kasano ko mga ibagam ang nabalito kan ti panagpuspuso na? Kat di naman tinulungan. No siyak ti adda kasinong bat na. Saan ko na mapantulungan no may pagalis? Apay, nagsinong bat na nga ron? Kinablaawan ni Juliet. Ngam sinupladaan na sana linabsan. Idikwan, naipagalisan. Ha? Mapan na ko matulungan, kalpasan, asinupladaan na? Oh, apay na kami suot ka akas na masiluan na tangiwat mo. Ayan tay bakas ti away, bastos ti sinalbag. Apay sa pulam di manugang mo. Saan mo man ngay bagbaga amanugang ko dahi abakas, bastos dahi abakas ti away. Anya ka di tinaramid na kinkata, pirmi ti pungtot mo. Hinduron nakit din ni Tintin. Iso anablas ti suop ti kalit-kalit na. Kinaduak anapan iti mangilot. Anya? Kitno ko namat itay ni Tanya, ang nakita na iday di kalsada itay bigat. Naipagalis kano ni Tintin. Tulungan kumakano ni Juliet, ngam pinapanaw ni Tintin. Anya, kuna ni Tintin nga induron kano ni Juliet. Asino kadakwada ti agsasaw iti podno? Nakita ni Tanya tinapasamak. Inkaagdamag ka ni Tanya. Kalpasan na, pagdamagamit ni Juliet. Ket nga agpadada iti ibaga. Lalabit, apod na o. Kaya't ko kumaamaamuan ti podno napasama kita ay ading ko. Ti may papanitipan na kay galis ni Tintin? Day tagarod. Anya ti husto napasamak. Kuna ni Tintin nga induron kano ni Juliet. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kasta ka di. Dahita ti si bubukal na pasamak manang. Diyak lamang dito, inoan niya tinagsaritaan da sakbay apim manaw ni Tintin. Mati ikaw akman kadagiti mapaspasamak. Para kanyak, nasingpat nga dayo ni Juliet ngam ni Tintin. Dapay basbastos ni Tintin manang. Dinakpay binastos ni Tintin, tanasaya atak nga minatao. Bastos la siguro kadagiti mang bastos matkan ko na. Manang. Gumatangak man iti soft drink, ading ko. Makain-inumak nga minunay. Mabit lang, manang. No, jak agkamalay. Sikatiin na ni Juliet. Gusto ak ka day, manang? Ay uwan ading ko. May sa nga anak ko ni Juliet. Kayat mo ka day nga agyan ti anak mo, di tabalay ti nakay kamangan na, manang. Adanakam ti anak ko, ading ko. Noan niya ti kayat na apagyanan, isu ti masurot. Amuyo ka day, kakaasi ti anak yo dita. Kasurunda ti anak mo, tawan ka no ti nagadalan na, ganawan ka no ti trabaho na. Ha, apay ko mga awan trabaho na. Naggraduar akas BS Agriculture ti anak ko.
Imbis abapan agbirok iti trabaho na, ison timang tarawidwid iti plantasyon mi ijay away. Ha? Adda plantasyon yaw? Nakaumay kayo matnang. Umunag kayo. Agyaman anak ko. Agmay-maysakan samat dito'y balay tinakay kamangam. Wanang. Jack up mo no na panandadadi kan mami. Naamwak ijay babae di ta istor. At ida ka kano kayat amanugang dagiti na kay kamangam. Sana bale. Tasaan nga isuda ti inasawak nang. No sumangpot ni Jeffrey, lumasin kami ton. Nainsulto ak iti imbagada. Nga awan kano ti adal kan trabahom. Bayan nyo lang ida nang. Di damo ti sasawanda. Anya ka ti trabaho dagiti na kay kamangam. Nang rikapan tayan ti trabaho kano ni daddy. Narigatan ang makasapol iti trabaho na talakayan. Matlagayam. Apay amang tagibasit da iti padada tao. Bayan nyo lang ta idan nang. Saan nyo idan atot tutupan? Lumabas ak ngam sanak agumatang tanakagatang ak ijay tsendaan. Nalaklakay jay. Lumabas ka latan amanang. Ay, adamat sa nga ili di tabalayaw. May sagayam nga syendera ti abalayan mo. Anya nga asyendera? Saan mo nga mo ti sasawam? Baknang ti asyendera, nalawa ti dagana. Kastaya? Kunak no basta adda plantasyon na kat asyenderan. Eta, amumon. Adda ka di tagagpay so ti ina ti tagaway. Uray tagaaway, tanasingpet, kinadayaw damat. Saan da bastos? Ay panawan ka man langan. Anya aya ti impakan dagijay kun ka, takas taunay apan ang isakit mo kadakwad ha. Nasaya at tada kayon abalayan. Anya ti pagsayatan na no adda ka di pakasapulam kanyak. Kayat ko kumamanan nga ayaban ti anak ko. Taumay manan dagiti bayar ti prutas me. Anya, prutasyo ko na. Masapul ka di pa'y nga adda ni Juliet no adda gatang iti prutas ijay away. Masapul nga adda ti anak ko. Taiso ti mang desisyon no anya ti masurot a presyo. Apay ko mga iso ti masurot. Apay asaan ama desisyonan dagiti tagaaway dayta. Huwan tay sukat nga rod ti boss. Ah. Ay, masaludsod ko man gayam. Tasaan ko pa'y nga amaw. Anya ka di mat tinalpas mo kan anya ti trabaho. Na, apay aday tapay ti saludsodam aber. Kayat ko laeng mat amaamuan, abalayan. Jak nga min amaw, no anya mat ti trabaho kan adal maw. Pimanawan, nagidagi na. Agam, di ka matagtag are. Apay ka na eh. Salbag dayjay nga ina ni Juliet. Damagan nakit din no anya ka no ti trabaho. Apay di mo yung baga nga awan trabaho. Jak nga rod nakatagar iti kasjay asaludsod na. Amo naman ngawan trabaho. Saan nga taan na damag na ti kanayon ta nga ibaga? Nga awan trabaho ti anak na? Dayta nga rod ti simken iti panunot ko itay. Nang, apay kas di ti dinamag yu kan ni mami. Idi adata iji balayda. Jak magustuhan ti panang tagtagibasit daken ka. Kas dala kalalaingan. No awan ti trabaho ti anak da. Kat saan damot amangan. Natangig dangag paiso. Idinto ta ni Jeffrey ti pagtataudan ti masapsapul da. No tagibasitin da kan tupay. Ad-addamanan ti ipangeg ko kadakwada. Baybayan nyo latta idan, nang. No saan nga ikan ti tao nga aglablabas iti pagnakman na. Ad-addaan na ka nga ikuskuspel. Masapul adi mo ipalubos nga irurumanda ka. Ngam no tutupang dagiti nakurang ti panunot da. Kumaro ti gurang-gura, nang. Saan mo lakit di ida asaktan iti pisikal? Ikamlaeng ida iti pakaamirisan da iti kamalida. Kumusta tirik na? Mapadaras man ang ti panagsubli ta iji Pinas. Tanalpas adagos na ti reports ko. Mayat mo ten, bro. Bilibak mo't iti kinalaing mo. Tana ipakaawat mo adagos dagiti reports mo kadagiti kakadwa iti negosyo. Imbag lakit di ta saan kanumat na narigat. Naawatan da adagos. Kaano ka din agsubli ta Pinas? Ha? Kurak man no, kaya't mo pa itagyan dito. Hitap no makapasyar ka. Nakapasyara ko, bro. Ang mga nuwag paiso ti kunam.
Anaalak iti kapapasyar ko ti panagsakit ko. Sana maliklikan nga dalat na masabat wenno makalugan mo nga da sakit na. Naglaka ka amak akaran. Iso akay kayat munti agigyan dito'y kwartong ababangan ta. Imbaglakit din ta sa anak ana akaran ken ka. Kumusta ti sa ka man na Blas? Medyo nasakit pa ilaang. Ngam, ayusan, gaputan na ilot. Pinanawam ni Juliet ngam naipagalis ka matay. Nables kat nga ron ti sakam. Nakitak ti napasamak. Nakitam? Kasano ko nakitam? Adak iti igid iti kalsada. Adanapan ko inala ijaya makaagas aruot. Nakitam din napasamak, manang? Wan ko naklakaruda. Ang saan ka ngagdanag? Saan kumot nga ibaga iti sabali at tao ti napasamak? Ang amon daman ang beti ken manong pidraw ti husto na napasamak. Anya? Natuduan tamutan ang naggapo ijay prutasan anak ko. Wan nga rod nang. Imbaglaangan, taginatang amin dagiti bayar tinaburas a prutas. Aginanatan tanay. Nabanugak ang nagbantay kadagiti nagimpaki kadagiti prutas. Sige, agina na kayon, tainak pay agdigos. Kalpasan na, mapana kon iti balay da katugangak. Ay, saan ka kumapay ang mapanijay anak ko? Ang mga nuga po iti badnog mo kat agsakit ka. Saan mat siguro nang? Ti salon at mo ti anadam anak ko. Gapon samet ta mabuteng ka iti nakay kamangam kat ar-aramidem amin akayat da uray saan amay parbeng. Saan mat anang? Nagkariak lang amin ka ni Jeffrey. Asaan ko apanawan dagiti dadakkel na. Nga uray kas jay ti kababalinda. Nay, apay akas na tay tsuram. Nalablabasit day tarupam. Ah, nalabasit ka di manang? Ang naggapuak namin iji prutasan mi, ta nagpaburas kami. Imaya kun dito'y kalpasan ti trabaho mi. Naginanakapay kumaasakbay nga imay ka ditoy. Ang mga no pagtrabahon da kadagos. Ah, sige nga rod manang Dumano nakpay di tabalay da katugangak. Ang mga no agsakit ka. Madya talaga day tay tsuram. Saan mat siguro, manang? Nasaya ta si Mang Patkan. Ituloy mo ba si tilablabaak ta nabanlugak dito balay? Awan pa'y kuryente, iso asan ang mabalin ti washing machine. Ah, sige mami, ituloy ko tilalabaan nyo. Ala, tada papanak, agluto kanton. Wan mami, Kabayatan nga aglutluto ka. Dalos ang basi ti kusina, tadyak pa'y nakadalos. madmadi ti bagik mami. Amano jak pa'y makadalos. Dayto lalalabaan nyo ti ituloy ko sakbay nga agluto ak. Mala mapanakon, importante ti papanak. Simangpot ita jamanugang mo manang. Adan sa matrikrik naan na. Impaituloy ko kankwa na jay lalabaak. Kalpasan na, agluto, tada pa'y papanak. Pinaglabang manang? Apay, di mo nadlaw amadmadi ti bagina? Di na ba't imbaga amaditirik na? Bakbakatan ba't adakan kwa na, ano aglabawon no saan? Kasanaw no agsakit manang. Kasapulan na ti ina na. Tanabannog kanaw ang nagpaburas iti prutas da. Anya ti kayat nasawan, agid data siyak trabaho? Ha! Naglaingan ngay! Apaya di ka pa'y lamapan aggao. Rabin! Madmadi ti bagik mami. Mangan kayo latan. En ka nga ron agao ta mabisinak. Bakit? Manganton no mabisin mo Wana, mapantuma mga ni jay kusina no kayat natimangan. Anya ay tinaluto ama sila. Amo no anya ti inluto na, tanapanak ijay ayan ni Tintin. Naimbagan ka rin, saka na. Naimbaganan. Imbaglaki din tanalaing timang ngilot, iso anay sublitin nablas, aso optisaka na. Ayusan ti plane ticket ta, bro. Makaawid tan iji Pinas adin na oras. Saan pa'y kumabro? Nabiit na pa'y laang dito'y. Sika, maudi ka pa, nga oray adan plane ticket mo. Ay, nagbiitan dito'y bro. Kaya't mo ka di manan ti agsakit, o di agbati ka. Ay, nagpartak kanto mo't anang itrabaho kadagiti amin na papayalista. Agbati ka nga ron no kayat mo. Ang sayang ti plane ticket mo. Sikan timang bayad iti ticket mo no maudi ka. Saanan ati kumpanya? Ha? Ay, day takid din. Sapay nangina, ti plane ticket.
Naimbag ta nakita ka manang. Limabas itay dagiti abalayan mo. Nasa uni manang biti ang masakit kano ni Juliet. Kun kat. Nabanbanog nga ben, idi imay dito eh. Nadlaw ko nga min idisimmang pat. Ngam pinaglabada pay. Napananda ka di, taapay a pinanawan dati anak ko ang masakit. Kasla napan man ni manang biti ijab abangan ni Tintin na kwarto manang. Sige nga Rod, tamapanak di tayan ti anak ko. Ang mga noanyamat ng tinapasamak na. Jak pa'y nakita rimrimwar manipod idisimmang pat manang. Saan anak katrang katiri daw da? Umunagak, taimbaga ni Tanya nga awanda. Anak! Juliet! Ayan mo! Juliet! Nanang. Iti day jaya kwarto ti ayan na. Inakman ilukat. Saan ang nakatrang katiri daw da? Umunagak, taimbaga ni Tanya nga awanda. Anak! Juliet! Ayan mo! Juliet! Nanang. Iti day jaya kwarto ti ayan na. Inak ilukat. Imbaglakit din ta imayak. Kasanaw no jak imay. Maulaw ka na palamin. Nalablabasit ti rupa amken. Ay na, nagbara ka anak ko. Aguray, ta inak mangala itilugan, ta ipan kay di ospital. Yak ka ba lang ti magna? Agpatulong ak iti driver. Kano adda maayabak akaarubayo dito. Sige, tamapan ako na anak ko. Awan pa'y mataglabas alugan. Nakapsot kan maulaw ti anak ko. Pinaibayan da ti anak ko. Aguray, ta umawag iti driver ti tricycle manang. Alaman nga ron ading ko. Masapol nga ipan ko adagos ti anak ko iti ospital. Aday ta manang. Adan na ayabak, umayon ditoy. Adapay ko makadwa ti driver amang bagkat iti anak ko. Ala, mangibaunak manang. Adaw ti mayat at tumulong ditoy. Ay nahagyaman ak una ay ading ko. Ay, adda tamatlangan dito'y Pilipinas, bro. Intalumuganan, tapno makadanon ta adagos iji lugar tayo. Magagaranak ko na yun. Saan nga amo ti asawa masimmangpat kan dito'y Pinas? Sorpresag ti asawak. Mailiwak unay kinkwanan. Ala, mapantagluganan, tapno makadanon ta dagos. Madamdama, ang datan iji lugar tayo. Mabit lang ti biyahe. Mas daaw dalagid din no sumungad ta. Ta saan ta nga impakaam mo ti isasangpet ta. Darsem nga rod, intan aglugan di tabos. Sika ka din day ta, Jepray? Apay, nagbaliw ka di ti rupak, ta dinak mabigbig. Ay, intaray nga min ni manang Sophia ni Juliet iti ospital. Hospital ko nam? Apay, anyat na pasamak. Idi simmang pet ni Juliet ang nabambannog. Pinaglaban ni mamem. Idi kuan nagsakit. Sada pinanawan di tabalayaw. Sa dinong ospital tinang ipanandakin ko ana. Iti kaasit gandito yung ospital. Mabankan, tapno tulungam ni katugangam. San pa'y ang makapagna ni Juliet idi impanda iti ospital? O sige, mapanak ka ron iti ospital. Masapo lang makitak ti asawak. Intan ijay balay, tamasakit ni Juliet. Masakit? Ag sakit gayam ti danga. Anya nga ta ti aramidak kan kwa na. Tapno maibalas ko ti pan nakablas ti saka. O may mo pagsasawan, ngamsan mo akabilan, tamangan no agpulong kin ni Jeffrey, kat madaksanta. Sapay plano ko mga ipungot tapno makabalasak. Ang mga no agpulong, wano malawanam, kat dakdakas ti mapasamak. Mabayag pa nga ta ni Jeffrey iti abroad, nana? Mabayag day jay, tanabiit pa'y anagpawit iti kwarta. Saan ko nga itad kin ni Juliet ti kunana nga itad ko? Lukas ta? Awan apulos ti kwarta ni Juliet. Aywan kayam, malagip ko. Gimatang nga ta, iti agas na. Kumusta ni Juliet nanang? Adakan barok. Ada dita kwarto. Inak bumatang iti agas barok.
Ayan ti reseta ti doktor, ta siya akong timapan kumatang. Naparparta ka kamagna. Ala nga rod barok. Mapadak iti ayan ni Juliet, tanakapsot. Anya ka diti imbaga ti doktor sakit na. Tipos sa dya imbaga ti doktor. Ala, ingka nga rodan gumatang tagsubli ak iti ayan na. Sige nanang, darasag timapan, tapno makasubli ak adagos. Ayan ti masakit a bagas. Sarong karak man mo. Dahita nakalukat ak kwarto ti ayan na. Sumrakalat ta dita. Inak man kablaawan ti masakit at taga-away. Awan mo tao dito, inana. Napanag ti bagas. Ha? Apay ko mga awan. Adda dita a pinanawak idirimuarak. Awan ti tao dito, inana. No awan dita. Napananan. Nagawid nga ta. Apayan Juliet, anyat na pasamak. Adakan. Pudno ka diti makikita kan mga ko a boses mo. Imbaglakit din ta pinagawid na kami adagos. Kung nakasorpresahan ka, ngam siyak mati sinorpresam. Nakapsot ka na sang patak. Imbag tay may ni nanang iti balayo. Iso tinangyag kanyak diti ospital. Napanan ka di da mami. Taapay asaan nga isuda tinangyag ka dito eh. Diyak amo tinapananda. Tadi damot imbaga kanyak idi pimanaw da. Masakit ka a pinanawan da. Mapanak iji balay. Pagpalawag ida tinaramidakin ka. Payamon. Tinapatag. Maimbaga anak diti ospital. Ngam. Diakon kaya ti agawid iji balayo, Jeffrey. Nanang, pakibantay yu biit ni Juliet. Taaglilinawag kami kada mami kan daddy. Padasan tayo ti uminom, iti saan unay anasangar nga arak, nana. Naimas da ito, ita pang babae nga arak. Mayat dayta. Tapang babae nga arak. Madasag man mati uminom. Adda kayo dito nga ginom. Idin to ta adda iti ospital ni Juliet. Binaybay anyo ti asawak mami. Adda kan iho. Anya jay kunam. Ospital. Kunak no nagawid ni Juliet. Simangpat kagaya man, Sir Jeffrey. No saan nga imay ni katugangak. Jak amuno niya tinapasama ka ni ti asawak mami. Ha? Saan nga mo ang masakit ni Juliet? Idi awan dito balay. Sinapol yung ma. Saan ka nga adda kayo dito nga ag-happy-happy. Si mangput kagaya man, iho. Apay nga dardaras ka. Papanamon. Iji ospital daddy. Apay ang pinaybayan nyo ang naidalit ni Juliet. Di man na inasikaso, kabayatan ang nagsakit. Di mami ako mati nang asikaso ken kuwana. Imbaon nyo kumaa daddy. Saan karon akayat ni Juliet ti agawi dito inton maimbagan? Ije ka di away ti pagawidan na. Mga bangak iti apartment iti asidag ti trabahok. Ano, agyan kayo iti apartment. Kasano kami ni mami. Itad ko amin na masapulyo. Ngam di yung impatag ti asawak. Dakastan bakit? Kuna ni Jeffrey, nga agyan lakanon iti apartment, edi asidag ti trabaho na. Anya, kasanutan. Sapay ni Jeffrey ti pagtataudan namin ang masapsapul ta. Apay kano adida impatag, tinapatag kang kuwana. Kapos siguro ti kinaagom ta, adan ang mapukawan ta. Kasanuno di natan ikan iti kwarta. Tanimutan Juliet ti pangtadan na iti sweldo na. Nimot ngamin tintin timpamaysam. Anya nga ita? Idi na igalis, isukid din ti kanayon mo asarungkaran, idin tabi na ibayam ni Juliet. Uray sika, mayat kamat nga iso ti maasawa ko man ni Jeffrey. Adamat gayam trabaho ni Juliet ijay lugar da. Uray gayam away laeng tayan da. Dakkel ti mapaglaklakwan da, no aglako na iti prutas da. Kumusta kan, my love? Imbaglakit din. Tas saan kan anapusyaw? Sumaysaya atan tiriknak, my love. Nang runa ita, tada ka nakadwami ka ni nanang. Bantayan ka, aginggat maimbagan ka. Ket apaman ang maimbagan ka. Iti apartment nga sidag ti trabaho ti pagyanantan. Ngam na awan trabaho. Mapantamot iji balay mi ha. Sayang mo ti trabaho iji away. Ti mga sikaso kadagiti mulmula a prutas.
Matungpal ti kayat ti ayatek. Agyaman ako unay kan ka, my love. Sayang ngamin dagiti prutas iti away no mabaybayan. Kaasimat ni nanang ang mga sikaso. Mangtangdan ta, iti kadwa na amang sikaso. Sayang mat ngagpaiso rin timulay o. Kasano tapay itan? Idinaimbagan ni Juliet. Nagyandan ngagpaiso iti apartment. Nadamag ko, ang naglawag ayam ti nakaimulaan lang iti prutas na. Nakilgayam ti mapaglaklakwan da. Lukas niya pa nag-aapit. Wan nga ron. Uray gayam away lang ti ayanda. At dagayam kinabak ng ichay. Impagarup ta nga adu ti kwarta ni Tintin ngem ni Juliet. Kaputa adda trabaho na. Oh, Ti adal gayam ti tagtagibas sitenta. At dagayam sa nikwada. No man pa'y ijay away ti ayanday ta kinabak ng. kinulaapan na ta. Ti kinamanaging bubukod ta. Imbag ta nagsabat ta dito'y tiyendaan. Mabalin ka di apautangan nakpay lang iti kwartam. Tawanan kwartak balasang ko. Pautangan? Pangalaam ngay iti pagbayad mo. Kat di na kan samot tan ik kan ni Jeffrey iti kwarta. Kan, 5 sindan iti dayjay abakas. Ha? Ay ko agbayad ak tumula ang basang. Ladingitak, ngam sa anak nga agpautang, itinamnamaag asaan ang makabayad. Nang runa, tadi na kun pampansinan ti anak yo. Apaya di nakapampansinan ako ng basang. Day tatipod no. Kaslaan da sakit ko ang makaakar. Ha, mabuisitak iti anak yo. Sige, ditakan. Oh, nagsaya atak idikan ko na. Ita, kastamot dun. Ay una yan, nagmadimot gayam ti kababalin na. Ado dagiti nalaom a prutas. Intayo mo't pasyaran da daddy kan mami. Nabayag basitan adita pinasyar ida. Kayat mo ang mapantag pa siya rin, my love. Wan, san arumbang apapasan dagiti naganak. No nakabasol daman, pakawanam ida. Sa anak ka nagkamalian ang pilikan ka kas asawa. Nakasingsingpot ka. Rumbang laang ang makikapyata kadakwada. Tadanton apo ko da. Anyat ko nam. Adanton apo ko da. Pudno ti imbagak. Adoy. Kita am ti pregnancy test kit. Positive. Oh, agbalin ako nga ama. Oh, agyaman ako na po. Nala, intangarot ibaga kadadadi kan mami. Anya ti kunam. Umut-utang ka kanitintin ngam ininsulto na ka. Kasta nga ron, nagsaya atak idikan ko na. Diyak impagarop anagalas gayam ti ukali na dya babae. Imbes ko maan ni Juliet ko mga miniliti na si Kasom. Saan kat anay jay a babae? Dap-dap pa ak nga ron ti babawik. No apay at tinarigag gayak aday jay tagbalin a manugang. Sana nakatrang ka tiri daw. Umunag kayo latan. Naimbag nga daw yo, daddy. Ha? Mami, imay kami pimasyar ka ni Jeffrey. Ha? Ay nahaita man pa yan nako. Imbag man. Agyaman kayo ka ni Juliet. Dadak kala sorpresa na kada kayo. Isot kinang ibaga nga umay kami. Tapno ibaga naman ti sorpresa na. Oh, anya ka di dahi ay Juliet. Agbalin kayon a lolo kan lola. Ah, Agdadagsan akon mami. Daddy. ano? Ay na sorpresa nga agpaiso tayo na. Nagsayatan. Juliet. Kaya't bitag kidaw iti pamakawan. Gapo iti kinamad iti og alimi iti kalabas balas. Kan tumot na dalya tintinti. Lipatan tayong tinaglabas, mami. Daddy, ti masakbayan ti intay isaganaan, tamanayunan ti pamilya tayo. Masapol nga ron ngagsinublat kami kini abalayan. Ang mga awir iti apo ko mi. Ay, mapadasakton ti mangisalay ti apo ko.